Shubor nakaslem jong Dohksah Hima. Ka kunhun kirang bat kitay pen Dohksah hakajelah po kalama jong ka Meghalaya Bodybuilders Association kila shimbenta haka Rynsan pen Dohksah palatip kum ka first Northeast Bodybuilding and Physique Championship harja arpusau kabalalong haka khatsau bat khatsan tari unai lur harja arpusau ha Sikkim. Kate gajinya kop pen Dohksah u Wilynder Khonglam haka under 70 kg bat u Bonjovy CH Marak haka men's physique kilala ban khure ke jingjob dak bawan haka kerdan beningkong. Ya ka kerdan balai lakur da usame wan paswet haka under 55 kg bat u John Paul Dilang State ulawan basan haka under 55 kg. U sujit ke adas na kejela ulalong kum uwe na kinong bishar haka tiga jingakop bat u Bransley di nong kendri kum u coach haka tiga kunhun kabadan handriungut kinong yeshimbenta na kejela. Thank you, Mr. On the judges jury, we have judge number 1, tag number 3, Dohksah, Meghalaya. Tag number 4, Mapping Sun from Meghalaya. Tag number 5, Roshni Sharma from Sikkim. Tag number 7, Swarnim Rai from Sikkim. Tag number 8, Alisa Sundas from Sikkim. And tag number 9, Priyanka Chakraborty from Tripura.